ka Hinyotrap Integrated Territorial Organization HITO ha ka hendretrik unaiwing kalapan skem sa kawai ka shnat rekam jongka ha ka shnong Saphai West Jaidbynriew District ha ka jinga sikhilang u president ka senkme ba donbok dakhar bat kiwei ya kinong kit kam jongka HITO Saphai lapan bam smai da u president rang ba ka seng bat harengkat ki kintian kintukan pam ban budden ye kimat ni ki ishu na ka banta kari bat ka Jaidbynriew henyo trap kinongkit kam ka Saphai ki kintup yo ba penun chulet kum u president bat u ba melki dikhar kum u secretary nalor kiwei pat kinongkit kam secretary yang central body malau yang sanwa hamjau ke phegi payu ko ka hito hi angkong i henyo ko em lang ka hito to payu pum ki perla kanmo ba ye kan ni ka ye jingmut kan ni ka HITO khadik phanai phiri panat hinyau trap che i ong ni nyau sana integrated komut man ko wi territorial komut ka hima ka rat ka ilaka ko organization man ko kunwan ye kan ni ka HITO da such chorika ka later banayo so arajar ar wi hagan ni por yo wo ye chna ye kan ni contribution em ko do sandali kiti kereta yang besen kunung kong artikel kunung kong kelam ko ye ko tek yang besen ko ar ye ka tarik ko desen wo yo snem en artikel boso to halor ka chap wa irong yang bes lama we ye ki tarik haga chap yang besen yo pm nyau tali ki flor nyau tali komot nyau trap haga tu nyau trap de yo bi gitu ki flor we am nyau tali ki jingmot komot dia frame ong ki gitu ki 7 commitment bijing smai bijing plan mereka jingmot ko so kerian sau sipi kam gi po yu yang ga HITO te hetu atli am ki ko yen ha ye yen kasam komot Bukan tentu bi ka yung kasem komut MBO bi silok le mana miki mikangam tu auri bi sim sem kam tu hoy da hap yo bang kam ko bo ka itu man le skulu hayung tu man tu iknom ja la da lum jok hinam la yung ko komut chalai ko komut sam ni ma ka jing shisha bat ko bom yu sha silian komut hoy bi ucha silian ha nu nu la ka jing ye sha ni ka ta ta ti orang jalan wi napi am gajing ya chat poi ga da ni gajing ya da la dia ba gajing sani halor la dia kani ko bo de kinten pare on di self defense or self reliance gajing kiar na ka ba di kiar ba di loss ngang scam bo bon na phi jan am ko ma tangwa manda am bi hesen manda am mi thau prakam te nom re mi phi to bo pracha ja phi kom to la da man phi khna ko da ngok ha ga prathai bin ba ga kiet ka docs ko kamu pi kon pro yang beri macam pro ya pi lada pi teman pi kudo kin win kemis pak jadi kemudian ki para kendro tambah kepada yang kita mesin kokit ubah yang korusia yang beri dan buat kantam dengan dong letai yang pi dan kemudian ki sin pada ibu belai wa kan langsung i posuk posan ni kau but Uyok le ka met ko sai ko kia jiu pendep je ka kamram ni ko ko ki dan kerja kau mai phang sepang kesai jadi kesai yang ila form ho april sodre april araja apui je jing lai ti i dang kartu kan ki benai u chakri kit uba yang ko yo daba jang ri tai ru dayu pi rezeki pi lang bagi social media lang bagi kebor isu udah mai udah bersenyau nak senyau surka udah elek surka boleh udah jauh di buat elek di katu tu ni sebi ada isu kurang saten kurang yang ini dua jubab surka ini lang di kelengkor ko kia dalam udah tim sisi yang sub nengkong pan maksud ki para membaruro nida wong ye piar selemi wan ni ye bo uci dan nida wong ye ira bu pro membar ni di kampu man origin depan mak pintu iwan slimpor iwi yang dulu ni dengan kelam si pun kentit hipertut hinam juga new trip integrated
territorial organization senyawa pediang senyawa pi uro ki kon control yang kecnong Saphai hi ku ada man kam ku yung gesim ku duwan ni emlang ku yu krek lang ku ba lang ya kata kelengkor ku khia ya ke yap im ku kelot yi dang yo yu krek kan pemi kon dikti men ku yung ukit kelengkor ku khia ku yung gesim krek ni beta uyada ya ka khandau ku chi ku khan yada ya jai ku khen pa ku demi kentu IPBB di Pradokot ini ya krek lang cerup-cerup wo presiden wo sekretari hampen yo kijing ya kenok kijing ya kenau keti kijing ya kenok hentai krek lang lalu presiden kijing bakala pi member ong lo bakala mi te na ya krek lang hamong mo tu presiden open here tu presiden mo tu sekretari hirel MP kenu ko post pi kan mo MP laga jom ka benta ku krek